January ni som panhi sang ni som ni paruk ani news ngayon tatak kan reaction le tawang Israel Prime Minister Netanyahu United States halo vazina Iran an thinrim khop maya achan chu hemi zoi hianin US le Iran te hi indoor le turan nia heta an indoor na hi a hlo tlinglo ani pheichonin Trump hianin Middle East i aircraft carrier kami indo long thlona te phur thei kha khang kha ka tir bel leang ati boxia Iran lampang hianin Israel te hi US ne na anin kar anin biak kalme ka hianin inrawlh anga an ngai ani thil a serious ho khop mai hemi chungcha kan riang ma hianin voina kan video sponsor tu kan play lo kang Royal Florida is on in 3D signage shang shang nal tak tak moi tak tak class boxi an siam thei renga office school mimal in door kaushan le thildanga tepo signboard siam du le mamotan biak thei reng an nia rong da theilo close du chuanin Royal Florida in lo dor vengi ngei don ania tin Royal Florida hian in amuna an en pui thei bokani Royal Florida hi zarkot main road SBI ATM bulan oma tin Instagram Royal Florida tin an omboka in lo follow theu don nia yes Royal Florida in lo dor ve theu don yo ole to zonin kan reaction to ang masabera zonin Israel Prime Minister Netanyahu hi United States halo va zindai maya hi engi azin na chan masabera kan soyang azin na chan taka hi chu United States na le zola va nor turte abikin Iran ina nuclear ral thoma boy pui chungchang ate a hel khoi pakhat Hezbollah chungchang ate hengba ka hianin Iran ina missile asiam chuak nem letuk he angchi va soi pui tur hianin Netanyahu hi United States azinani tin hengba ka hianin poi mole de pakhat chu Benjamin Netanyahu hianin tuna hianin Trump Board of Peace for Gaza ti kha azom fel boka hengte awang hianin Netanyahu hi United States avazina Trump ne nanin muwa tin hengba ka hianin thil pakhat in reng ngai chu ama ati dan ang lo dewin tu na hianin White House si aluta ama kha chunin lubik na an nei thrina hey south entrance atang hianin alu de maya tun trum chu ama kha chunin west wing lampang atain an lu thrina ama ro chu tun trum bika Netanyahu White House alu tur hi chu south entrance atangin aluta hetianga alu na chan hi chu ceremonial press coverage kan ti khang press meet ne na an hanin biak na te interaction press meet na an han kom thei na tur ang chi zong zong kha khang kha engma ama chon lova apal tang veka a bypass veka ni hetiang hianin White House man mo takin aluta Trump anen meeting an nei zui nga la ni hi apoi mo khop mai a chan chu apoi mo ka ti na chan chu tu na hianin Iran le US te hi la indora la in bele turani amaro chu Israel te hetiang aron in rol tak sia chuanin Iran ngai dana ni lo khop mai ti kha kan han soilang masanga kha khana kina chiang de zokin kan han ria kanga tina dor le a chuanin hei Iran sipai motor tam tak hi hetianga konga an kalla hianin bomaron puak thut maya hi boma pu na chan hi hria tala ni lova tu ti puange tuinge Iran sipai te hi bei ti kha engma hria tala ni lova amaro chu tu na kan hria thei chin chu tuna hianin hetianga is Iran sipai te na bei an to awang hianin sipai tam tak an pung khoma ven himna na sale zol zokin an kalpui ani tin tuna hianin Middle East hetianga Iran sipai te na bei an to awang hianin boruak hi aso sang chole le nia ngai ania United States an ron bei ta ti don ta se ani chi abok si lawa chan chu an la indoor cho don boxia tin tuna hianin tuinge heng nei helloina mi an bei rei hianin kan ti ani kha kan pol ti ani tia khanin thu te po kha an ron chwa ve thina ni amaro chu tuna Iran sipai an motor te hetianga atlan laia bom ti puak tu te hi tu ma hretan lani lawa kha kan ti po ani ti tu pol ma an la om lo ani ti kha kan ron report vele shim ani achan chu he thil hianin ngong thalo zok anei pal ala oma ati chuak tu hetiang bom ti puak tu bom ti puak tu hi an hriat chu huna pheiso anin a serious tho view thei ani lo zonin an ma ni po hi an loin bom thei na wani mo Iran an nia kha chu an ma ni po alawin bom ve thei thaw ani a chan chu an intelligence te hi ka ring vak lawa ke ma chai po ni se adon le a chuanin hey Iran lampang chu an thinrim khop mai ka ti kha khami ha kan soi zuyang tuna hianin Iran lampang chuanin kan in bedon rampon na mitin kan in bedon i chuanin United States te nen chia kan in biang tin tuna hianin Israel te hi Iran le US te an in dor mek na han in biak na le Middle East i remna om theina turatan hianin
enge ati khai lak zong in an lo che ani ti in Iran chuanin Israel hi an pu a an dem le ani tin Iran hianin Israel hi an ring lo em ma chan chu tunai hianin khami bompuak te po kha ni mai thai ani kha khami then kha chuanin Israel lampang thil ti ani a empo ni se kha chu thil chi ang ala om lawa kan she thei china chuanin Israel te hianin Iran te hi hetianga US te nena anin dor ma te po hianin an lo bei ve thei ani ti kha report hianin tiang hianin aron tar langa hi Irana an ho tu te chuanin Middle East a remna le muanna a theina tura tan te le Iranina Israel te US te atho puina konga enge khatiang atho puina vel ati khailak zonga cheda Iran official te hianin Israel hi an puwa an thina rim hle ani tin hetiang ani pheizonin Iran lampang hianin Israel hi an ring thailo tel donin alanga achan chu Hmar tang to in Israel le Iran in kar he chu teng hi ani choreng si a chu wang chuanin hetianga Israel Prime Minister Netanyahu a US a avazina hetianga Board of Peace te avazoma Trump panena nuclear ral thuam chungchang Iran ina nuclear ral thuma boi puina salutuk te Hezbollah chungchang te missile chungchang te avati ti pui hi Iran ngai dan ani lo khop mai ani ti chuanin Iran lampang hi chuan hetiang hian aron soya ke ni chuan nuclear program chi hi ke ni chuan kan negotiate don ani ti ania Iran hianin nuclear ral thom kan boi pui don ani pon khami enrichment ha 20% thleng chu kan boi pui yang ti in Iran lampang hianin an soya an tang na ve tle tani amaro chu US lampang hi chuanin hemi nuclear ral thom deal bak a hianin missile Iranina a boi pui na sat missile le khutiang Middle East vela a hel khoi chungchang te pokha US hianin deal a han ti tel do ani amaro chu Iran lampang chuanin an du lawa Iran chuanin nuclear ral thom chungchang chi kan soyang hemi chungchang a chi hianin in biak na kan nei an tia chu wan chuan heng ram pan hi Iran le US te hi an la in befu hlei thei lawa Trump a hianin warning a pe a hemi hi video dot le a hianin kan riek ang Trump a chuanin second aircraft carrier Middle East a thon mai du thu asoya achan chu Iran ne na an in biak le na tur hi a hlo chamani chuanin Trump a hianin INDO lawng hi at enge vathon bel le mai kha aril ru kani tuna hianin Middle East a hianin USS Abraham Lincoln carrier hi a to ani Middle East a hian mo heng ba a hianin USS George H.W. Bush hi tuna hianin thon chua mai thei turin an in buat saya an in ring me kani hei hi at heng ani ngai chuanin Middle East a hianin boruak hi na sa zokin ati so sang le thei dona a chan chu tuna US na Middle East vela Indo long te Indo thona te le Middle East an sipai mun sanga a sipai te ral thuam te heng avada awangat po hianin Iran lampang so an thinrim mani chu wang chuanin hetianga US na USS George H.W. Bush aircraft carrier hi athon suwa kani le phei chuanin Iran lampang po hianin an lo chang le du to mai theina ri noma tuna hianin Iran lampang hianin a naval drone carrier Shadid Bagheri hi an tir chuak ve bokani ti chuanin Iran lampang hianin nasa thei ang bera phubalak an in ring reng thu an soi chuak nge ani emponi se tuna ri chuanin satellite image atanga kan hmu thei dana chuanin hemi Middle East lampang a hianin Patriot missile system te tin sipai mun sang Jordan Saudi Arabia Oman rama te tuna hianin sipai US sipai te an lu bel mek zel ani ti kha tuna kan thria thei chin chu ani tuna hianin nia Iran le Israel te hi an in kar tiang hi ania chu wang chuanin US ne na Iran an in dorna po hianin Israel hi an va in rol thuk mel khop mai ni tin karin dana mai chona diklo mai theya amaro chu ama atang to a news ta kan lo chera kan lo react to atanga ka ngai ka ngai to dan chuan tuna hian Israel hianin US te hi Israel du dana Iran deal siam pui tura aruka an nor hi ka ring ve dewani ke ma hi chuan mo asan zo amma tanga ka tiang thil lo om chho to dan te han en khan ole ka ti zong ha tun trum news ta na kan han react thei chu ni se video like an in mole cheu do ni